Ke a dumedisa Basotho ba batle lenaneong la rona la Atheist Republic, mme re buisana ka taba ya bohlokwa kajeno. Itse ke le ho TikTok hara beke ne ke buisana le batho, mme taba e ileng ra buisana ka yona e le taba ena ya ha motho a hlokahetse. Ha o hlokahetse o sena tumelo, o le mohloka tumelo jwale ka nna, and ho sena kereke eo o e tsamayang. Potso ke hore ho tla etsahalang ka bona, ke matla ho pata hobane batho ba sebedisa baruti dikerekeng bakeng sa mosebetsi ono, hore ha ke hlokahetse ke hloka motho ya tla mpata. O bona hore taba ena ke taba ya bohlokwa, ho ka etsahala hore ebe ntse re tshohla taba le motho, re buisana le yena ka taba tsa bodumedi. O bona hore motho enwa wa utlwisisa taba ena o buang ka yona, ha ana tumelo le yena ha e le hantle. Ke church goer ka sekgowa ke ka Sesotho church goer motsamaya kereke e se lejakane ha e le hantle, e se mokreste, e le motho ya ba feletsang. Ebe o re ya wena ha o shwa ke mang ya tla o pata? O tla e nahana taba eno, ke bona hore taba ena ke yena e tshwarelletseng motho enwa morao, hobane ho tshohile hore ha hlokahala ke mang ya tla mo pata. Ebe hape utlwe batho ba mpotsa ha ke buisana le bona ka hore wena o tlo pata jwale ka ntja, ke mang a tla o pata? Ebe taba e qabolang, hobane nna ha ke itshwetse ka ntho eno. Ha e le hantle, ke tseba hantle hore ha hona motho ya tla dula le setopo fela a sa se pata. Jwang kapa jwang ba tla se pata, ntho e ke sa e tsebeng ke hore na ba tla latella ditakatso tsa ka tseo ke ileng ka ba bolella tsona. Nna bolelang rakepile le tsebe, la le ka bona batho ba se ba etsa ka tsela e ke sa ba jwetsang ka yona, ha ke batle moruti lefung la ka, ha ke batle moruti hore a tlo bua maka mono a nna re ngwanenwa Modimo o na lokile, kapa a re Modimo o mo tshwaretse, e ne le motho ya nang le mathata le Modimo, fela Modimo o rata nku tsa hae jwalo. Nna ha ke batle ntho tseno kaofela, hoba ntho tseno ha se nnete. Taba ya pele, ha hona lodimo leo re tsebang ka lona, ha ke tsebe ho teng ya kileng a bona lodimo, nna ha ke so ke le bona lodimo. Taba ya bobedi, ha hona batho ba ileng ba ya mono ba kgutla ba hore ba tsebang. Ke utlwa batho ba ntse ba hlaha ho di-channel mona, batho ba hlahang ba ntse ba bua ho di-channel mona, eka ke batho ba nang le thahasello tabeng tsa ho ntshetsa pele bodumedi ba bona, tumelo ya bona, hore re kgolwe ditshomo tseno tseo ba ntse ba re jwetsa tsona. Kaofela ha ba re bolella ka seo ba se boneng, ba re ba ileng ba bona ntho e kang tunnel, mme ba bona kganya ba matha ka kganyeng. So ngakeng o na bua ka yona re ntho eno ha mmele wa hao, ha kelello ya hao e fellwa ke oxygen, e etsa jwalo oxygen, o bona kganya eno e etsahalang. So ke ntho e hlahelang batho kaofela ba shwang, ha se hore ba ne ba ile lehodimong. So motho eno ha na le tseleng ya ho shwa, ebe wa tsoswa ka dintho tsa dingaka, akere wa tseba di teng ntho tsane tse kareng di-iron ha ba di beha ho wena, o fumana o ntso qoqa o tsuwe hape hore ho etsahalang, ba re oh he's back. Ke ntho e jwalo ha ba o resuscitate ka Senyesemane. Ebe batho ba re ba tswa lehodimong, no, ke ha ntho eno oxygen e fela kelellong. So taba ena ya hore motho o patwa ka tsela ya kereke, o tsebe hore e kelellong ya batho ka tsela e makatsang. Bophelong ba ka ho na le
batho ba ileng ba hloka tumelo jwale ka nna ba mmalwa ba ileng ba hlokahala, mme ka ya mapatong a bona. Le lepato ne le hona kwano Kapa moo ke leng teng. Motho eno ebile hape o ne a kgethile hore mmele wa hae o tjheswe ebe molora, mme molora ono o tlo o iswe lelapeng. So ba ile ba etsa jwalo, ba mo tjhesa, mme tshebetso ya tswela pele mono ka holong, mme batho ba tswalanang le yena ne ke le teng mono hara batho ba ne ba tlile lefung. Ya ba bona ke bane mane ho na le batho ba nang le difahleho tse telele, ba kwatile, sa tsebe hore ba kwatetseng. Ya ba phihlo ya tswela pele, phihlo e ne le bonolo hampe. Ho no ho bua ka bophelo ba ntate enwa ene re tlo mpata kwano, batho ba bua hore nna ke motswallwa, ke tseba tsela eo a neng a phela ka ona, mme ke tsena ntho tse re di etsa kaofela, re tsheha mono ha o bua ntho tse santsane a di etsa. Ho be le tse ding hape tse siyang mohlala bakeng sa setho, o bua ka ntho tse ana di etsa tse thusitseng setjhaba. Ya ba re a qeta, re a tsamaya, re ya restaurant-eng. Ne se lefu la batho ba bangata haholo, ba ne ba book-ile le restaurant bakeng sa batho ba tlileng, hona le hore o tsamaye o lo apeuwa lapeng. Ha re fihla moo restaurant-eng, motswalle wa ka ke ntatae ena yana hlokahetse, a le restaurant-eng ho kena mohala, o nka mohala, ke batho ba mane mo lefu ne le tshwanetse teng ho ana bitswang crematorium, mo ho tjheswang batho. Ba botsa ba re hao le tsamaya neng holong mona, hara kgale re tsamaile re hole, about 12 kilometers ho tloha mono. Hao jwang ke bana batho ba ntse ba bina ka mono ka hare, ho tshwere thero, ho na le boruti. A re ha ke ba tsebe batho bano, nna holo eno mo ke ipatalletse hore e sebedisitswe, ke sebedisitse, ke qetile ha re tsamaya ne re tla mona re ja dijo. Tebela batho bano, ha ba jwalo, batho ba mono ba kena ba ba tebela. Setopo ha se sa le yo lo ba teng, ho qetuwe fela ke bano ba tshwere mosebetsi wa kereke mono. Ha ke tsebe ke eng seo ba se etsang, hobane ntate enwa a hlokahetse, ne se motho ya tsamayang kereke hohang, e ne le mo hloka tumelo, ho tloha kgale a sa etse, a sa tsamaya tabeng ena ya bobedi. Ne ke le mane Peka Lesotho, le teng e le lefu, le teng e ne le mohlautumelo a neng a hlokahetse mono. Ha re qala ho no bua ka mono ka tente, le yena e le taba ya ho bua ka bophelo ba hae, mme ka mora nakonyana ya bona hore batho ba se ba sa tsebe hore ba ka etsang, ba tseba ba restless, ho thweng ke restless ka Sesotho. O bona hore ho na le ntho e leng siyo e ba e batlang. Ya ba mme wa mofu ke eno, ke bona a sa tswa le yena, a sa a nyamela, a ke re ke bona o so kgutla moruti. A tla tsamaya le moruti a sa e hijack ntho eo. So batho ba ka etsa le hore lefu la motho ana itse yena ha batle ntho tseno, e be le a tla le a nkuwa le a hijack-wa jwalo. Fela ke sena seo ke tlo le bolella sona mona, setopo ha se batle moruti hohang, ke kelello ya batho bana ba phelang e batlang moruti, hobane e le tlwaelo, setlwaedi se etsa ntho tse jwalo. So ntho eo lokelang hore o etse fela ke hore wena o ipatlele batho ba sebetsanang le mesebetsi ena ya lepato, ba sa kopanang le kereke efeng kapa efeng. Ho na le batho ba tshwanang le nna ba bitswang hore re di-humanist ka Senyesemane. Lentswe lena le reng humanist, ke utlwe le tsamaisana le lane la human. Humanist ke motho ya dumelang hore motho hore a finyelle dipakane tsa hae le hore a phele ha monate, ha a hloke
dintho tsa moya. Motho o na le matla ka boyena hore a finyelle dintho tseo a batlang ho di etsa, le setho kaofela se sebetsa ka tsela e jwalo. Mme ka tsela e jwalo hore ba tsebe ho tlosa batho bana ba buang ka dintho tsa tumelakgwela, ba buang ka ntate ya lehodimong, ba buang ka moya o halalelang moo kae, ba kwalang mahlo, ba bua dintho ba re ho tla etsahala eng. Hore ho tloswe batho bano ba sebetsa mosebetsi wa ho ha motho a tswalwa, ba ka tla ba tlo etsa mosebetsi wa ho tswalwa mono. Ha motho a rewa lebitso, ba teng ba etsang mabitso a ho reha mosebetsi wa ho reha mabitso. Ha ngwana a hola, a tswa kena bonneng le teng ba ka tla ba tlo sebetsa mosebetsi ono. Ha motho a nyala le teng ba tla tlo fana ka tshebetso e jwalo. Mme ha motho a hlokahala le teng ba ka tseba hore ba ka tsamaisa phihlelo ya hao, mme o fumane o patilwe ho sa ka ha ba le dintho tsa tumelakgwela lefung la hao. Nna ke yona tsela eo ke batlang ho patwa ka yona, sentse ba tseba lelapeng kwana hore ke mang ya tla mpata, ho na le mabitso a fapaneng a batho ba etsang mosebetsi ono. Ha o batla hore o ka tseba hore ke bo mang ba ka o thusang ka ntho e jwalo, o ka ngolla le nna kwana. Email ya ka ke bolelang@atheists.co.za, mme nka thusana le wena haeba o na le tlhoko ya hore o batla hore o patwe kapa o patwe motho ya tswalanang le wena ya senang tumelo, ya neng a sa tsamaye kereke, mme o sa batle hore o tlo botswa dipotso tse ngata like buka ya hao ya koneke e ya shota ka ditempe, o na le di-arrears. Patala di-arrears tsa hao pele re ka pata motho wa hao. Ke utlwile ntho tse jwalo kerekeng, batho ba tshwere hore ba patale di-arrears hore ba tsebe hore ba ka patwa. No, ntho tse tshwanang le tse jwalo o ka di ntsha bophelong ba hao. Ke utlwe batjha ba re I don't want stress. O tlosa stress bophelong ba hao. Ha o be jwalo, ke thabile ho buisana le lona, mme ke tshepa hore le a tseba hore ha le hloke moruti hore o pate motho. O ka pata motho o sa sebedise moruti, o ka mo pata o sebedisa batho ba filweng training hore ba ka tseba ho sebetsana le maikutlo a batho ba utlwileng bohloko, mme o sebedisa di-humanist fela bakeng sa mosebetsi o jwalo. Haebe kgotso.